Patalapatulo Samoa Entertainment TV, Almai Otamua, Olemeaso. Ule se ava noa e inu ai fua e se suli o le ainga I Samoa. Se ipu ava mo sona tau ainga ule mawhai o nau o mai I Samoa I le taimi o whai ngā matai e peo na iei nei. O ro wha ngā solo lava whai ngā matai o aso fia e peo na moli mawina I le so. Le wha afotu tupu le suafa matai a. Lea na ava noa ina ua maliu le fio ngā matai a Lin Netzla sa tau aveina lea suafa mai tau sanga taluai. Pei tai o lipo tia le fio ngā ngal malemana tipi au tanga vai o stas fo I o suli o lea ainga. O le afa afotu tupu le suafa matai a le fio ngā mai le fo iala o vaitele I le itu malo faleata. Le afa e le suafa matai a le fio ngā ngal malemana Margaret Faleao Maka sa polu Leota Laki Sio. O ia wa fulisia iai. Le langolango a suri o wila e whao sua whamatai au vaitele I whaleata. O tūlanga māsani ai lawa, ua wha moe usu le tū malo whaleata, ai maiso le atu umtu moe foi I malo usu, mai tū SS o le tunu. Inisi o tala e tasi le awhi tala le ua whuatu le Radio Polynesia, mua na pa anga wha longolongo e wsosoani ai I tā penanga mo whana wa onga lua o lua wha. O le wsosoani tā ua, paulava lo sao e te manu malo ai. O le whaalongolongo le ia la leo, po ala leo uma le Radio Polynesia, le talofa, malo, le star, le K-Light, ma le magic. Whaalongolongo I tatangi o le longo, matali le fasili o le amulimuli atuai. A sa o lau tali, o na tu ule o lau suafa I le sei e whai e le asolua ono I anuali. Lona winga o le tele wau tali sa o le tele fo I le nā o le avanoa. E te manu malo ai le tasi le awheta la mo tāpenanga whana wa onga. Ilungo le Radio Polynesia, mo moli whaatasi tuai mana wha manuianga le tausanga fau I mātua malava ai ona pa anga whaalongolongo. E luas fuawhita ala me alo whatupe le watau awa tunei le asosio tamatuai o Avele o Queensland Australia. O le me alofa o se sao le asosio lea mai Australia I tāpinanga o sila o tausanga talu ona whaavae mai Avele. O yele whaamoe moe whaia lea sao ninga whaamanatu le masino Junio le tausanga nei. O le masina o le tuto o tasi lo na ono sfutasi o Samoa. O le mea alofa o na o moli whaatasiane ma le mana onga o le asosio tamtuai I a fausia se fale fōu o le laumua. Na toe angi ai foi I le tau au ina o lea mea alofa. Tala o le tau tāpuni ai o lea kolesi a le malo. Peta isa le itupu le natu langa ma toe whaagua au mai ai le teiminei. Masau no whaaftai ai le sui le asosio tamtuai o Avele I Samoa. O le minista o ngā ringa tele le fionga olo a fua whitiwa ai whaaftai I fua ai o le ati nae o iei nei le laumua. O le whai ungal māsina nei a matai ngā ringa al whaamsinonga lua olua wha. Masani ai lava e tamua ai I lana sauni ngā lotu e tala si ai ngā ringa whaasolo tausanga. Ai o le saunga le mua so I fua o whai ngā ringa whapele whai amalik tonu o whai unga a leisi lea manga o le whai ngā malo Samoa. E ese mai pale mene male pulengo le malo pol kapeneta. Pei tai ole simta upuro ave ia e tuli matai I sona whaai unga. Ile wha amasinonga o le li isanga lue ele mtanga lue ngā le malo. Ile ofiso tiute le sunga pu e leo a speseta. Sa wha mawina wha maonia. O lona au mai o whala au wha saina ile tunu. E tu solo whātau sanga taluai. Mwha ngā solo ia isu esu e ngai peo na ia ila asanga o tā ua ilunga. O le mta upula malea. Wa watu el whaamsino le awa noa I lo ia leo leo. E talia ne ai le folsanga le lo ia pu e leo. E tongi tupe ai se whaasalanga na ilo le ave itanu malala. Wa amatal tausanga whau mauna ia fo ia tina e mga arwinga tele ai maisa le pulengo flawa inga lau ele LTA vai tele, Land Transport Authority. Ai uasilia le lua masina talun whaamamai le sa vea ma ofisa sili. E ui na li putia le whaingata o na talia ila na minister. Le fionga olo fo fitiwa ai talu o se tangata e iaianga wa ai ngā ringa. Pei tai ole masina tanu ai o te sema, na muta ili taimi o kon kalate wha atu la fono e tolu tau sanga. E wha isi awa no whai ngā ringa moni officer sili, a wha la putonga ma lo, e au fiaile Samoa Post Limited, Samoa Fire and Emergency Services, Accident Compensation Corporation, Male Samoa Life Assurance Corporation. Ua tawa lunga le vai aso mua mua o le tausanga fau I le fiu anga o sala ilua I Savea. I le umusaina o le malu le Kalesia Katoliko Roma. Le ana moli mawina I le Jano Production ta penanga ato o wha moe moe taua. E pe ona iei wha fiafia ngai le poa nafi
Mafasolo nei I whainga ta lolo. O paolo, mangafa, ai ole tofi o lo wa ai ole ngā ruenga. Whapea a inga o le ngai o tupu. Sangi fungala au Ae ala usu ita Ile whaiwa o mawhawhau Tanu polo upopole Ne ite I uale tanau Taunu uaile upu Uale au me ila ilau Au e ae Se I whai mai sau upu E tua I mi mara E tua I malu Sau fumara upele Kau masina I kumai maru Se inu ane ai Tama ole nuru Teile petua inia O usata whai Ole au a mene irunga Ai putore no uroto Ona o sautupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na o utuma Au e ae Sau upu Petua I mara Petua I malu Sau fumala upele Kau masina I kubai malu Se inu ane ai Tama ole Mawhaai wai sa sao lea fo ia ngai whanua al tātou tunu ui le lotu e whaapa ia aloa ia ai le olo le atua o le kālesia kātou liko Roma I le fio angosala Leilua I Savea. Fo ili bi inga man whakai le atua ia wai uman manuia Matwenga sa kutai ngai le kālesia Whamano le tau Alo le kātou tua I le atua Wabang lo whano alo O tina ile nei li pine Tare nai whai to all man man Takwa I ai lunu u whasu tua o le tua Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas wha o poponga I le so tai au I le alofo le tua ai whasoi fuai.